87.6 Ghetto FM. Ndio kudia waziri wa kithomo Professor George Magoha NMBEGO gweketha 2020 KCPE examination results. Number 1 Kenya yonde na marks ingana 433. Ida baria bate kumenya umete shukuru eriko na ritwa atia Mumo Faith Kawi from Karimwailu. It's a public school. Number 2 Wesonga Nanzala From Chogoria Girls with 432 marks. Number 8 nawe Kiogora Joyce Mkata with 429 marks. kuma shukuru eriko Chogoria Girls. Nyacha Chogoria Girls Boarding Boy na Nitonto ana beto ni barothete wega tonto bwa mawiko mangai gukolokirira sukuru ni Chogoria Girls Boarding ibwega tigana ndi Magoha atwire number 11 noeno Jeff Mutugi 428 marks. kuma shukuru eriko Fred's Academy. Niatia Friends Academy butinaro kaburerigirite Jeff athithia itwetegerete amba ku top batikinya ntindo kutombete ukenera mono Ghetto FM. aya Bishop Gitari wa kanisa ya JIG na NMBEGO bweketha baba utana areto utana kubide mantu antano utana agianine muno rutero rweturembe na tiania bade bweketha ni untu bwae nontu murimo uyu gutukwonde antu babati kumenye watanira agianine ere nyamutani utanire muci niki no mwankori yangu tanira ri kwino salama bamono kwa nontu mono gwa na ate watethuka bade baugaga ikimiro bakwenda bagetikiria uri we ikimiro utana amono gwa muntu nabati kumenya ite itarire ya ne itara kuimenyera antu bankondi tharaka bwe mutuma uria buratanithiria akari mutuma kaire mutuma intamugira aya ntomugira urira antu babate lebera iboga nontu bomenyere kubamenyerete nyombo ndeto ntamugira ngatumira na njira heshima ana ate buramenyere karachiethetio muthaka naruma ndaka imagine akera mukuru tanio inkorembo kando takuru no ngiarumite ananyona ndumera anda kumutana ningo atwa kumutana gutwekera ndaya ya kimiro buke mwina irate aya vinke ibwenjori ndeutigania East Buriuga ate bwantano katokoromba nirungamwe kidogo mantu yathuki ura yatathuka gairi yokoro neje ni gukoronia baingi na ora turawa mantu Nairobi yare yakinyire machinani na ino akoro bari na covid ite kiao nabo gora kuria kuru babatireta kumuntwa baburite weta kumuntwa chidano ya covid no muntero wire baria bakumikira ore kari inda muntero utororo utikuganda ituro ntaigororo there is nothing like that utikintu yake Ghetto FM. aya Jaji Njagi marete ore kwenda kwa Chief Justice ariko here is kwenwinde Chuka. kamwe kuro kwalitaga ngugi kwa thirikari She is not now. She's a pensioner. wikiare agwa gya pension She takes her 33,000 shillings every month. Each set or throws it away. TTC. no kuona teka umba kwe wangu geu kweli To me, this is the person you're looking for, and there we are. Kenya has spoken. ukae wayo ameumba I am good to go. I am very, very good material for this kind of assignment. mwathani na gutethio meone Asante sana. Ghetto FM. aya kawira mwangaza nagwe NMBEGO gweketha we bena kasumba kao o timu yake ngangi na timu ingi bage akasumba bakathithia ate baka wende kawira turenda omwairia tumwekire box ya deputy supporter baku ni bagwitikiria bou kirerie nini kawira abwire niki akurega deputy ne ile to wita no kona ya deputy na ndi urira ate baraba kuga we deputy turiarori ya murenda mpande deputy ndia ya muriongi ntinda ko thama gatheti obisi wo kwenda ate owo kuwa mpande deputy akire na deputy
mantu yete ou Nwije butatwira gite kiria bukwenda 2022 gite kitu kwenda ikiangavana. Aya, supporter wa Raila ule aja nawe na twire kiria kwenda. Mimi naomba alliance ya Raila Odinga na William Ruto. Supporter unge wa muungano jo nambe ugerietwa na nare umite. Marieta jako ambetagwa On Robert kana Robert Mutuma kumana ara antera cia ururu. Muungano jo bokugira ne joreko. Unaitwa Rarua. Yani Rao na Ruto. Ruto ule ugaga Raila imuganga. Hakuna mahali Ruto amewahi sema Raila ni mganga. Alisema Raila ni mjanja. Raila ule waugere Ruto imwizi. Hakuna mahali Raila Odinga amewahi sema Ruto ni mwizi. Augere no. Alisema Ruto ni mlinzi na mlinzi wa mali ya serikali. Ante kuria Ruto. Tuire ni umaba manto jaja. You know, I have worked with Raila before. Atha iji alliance uwe kwero ibo kuthithia ni ama. Have we had an engagement to discuss an alliance with Raila Odinga? No. Wau Raila kinyabote aritie na Ruto ja alliance u. Hapana. Karuto kuona Raila okona u. I see my competitor in 2022. Aya, Raila na Ruto ake aragio ule mwira ate Kanga kando hili. Tuonane na wewe ana kwa ana. Ni sawa. Uhuru imbije ni uo kwenda kuigwa Ruto na Raila bateke mwesi asene. Kabisa. Otera umbulende bamenya munene. Ghetto FM.